Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum tuğanlar. Sizler bilen men Ruslan Seyitqaziyev. Tuğanlar biz hazır koçuda Batken oblasının жалпы cemaati Leylik rayonunun çarbadarlarını aytkanda koyulordun tamaşa kılıp жүрөбүз tuğanlar. Бүгүнкү число 6 dekabr 2025 yıl tuğanlarında. Жыл сайын çarbalarda aylanabыз. Bilesizler tuğanlar. Biz hazır hem Mardan ekan çarbasını көргөнбүз tuğanlar. Bismillah dep. Maşallah dep yazak ettiңiздер tuğanlar. Maşallah көз тиебесин өтө сонун tuğanlarында. Mardan aka, assalamu alaikum. Aleyküm selam. Кандайсыз? Төлі башталды. Төлі башталды tuğanlar. Kozları қараңыздар. Ne? Ajak var sekiye tartып алдым. Нені сұрап атасың не? Общий жамаатқа сала бер. Жамаат мен көптеп жүгіреді болса. Мына қойлау қараңыздар туғандар. Машалла. Мардан аканың шарбасы. 6 декабрда Kozlarda qarаңыздар, qo'ylarda qarаңыздар to'g'anlar. Ertani qarаңыздар, maşallah. Ana narxada turadi. Jo'g'orroq haydab qo'yish kerak edi o'sha jo'lani qancha. Samadagi qo'lingiz bilan sirasi ko'rgazmaysiz, tutib o'la. Siznikimi? Ana to'g'anlar. Nah, tuğanlar. Tölleri жақындап қалдырын жейінде. Көпчілік өнекі. Maşallah da ceza ketіңіздер tuğanlar. Көз тиебесін tuğanlar. Mardan aka, sırada kaçtanға өтіп кетіпсіз да? Sırada paraga bir. Şimdi başta alışı bu para. 1-2 yıl var. Vatandaşına. 1-2 yılda saylamaya alabilir. Bir yılda? 1-2 yıl. Ya bir yılda qaraqa o'tdingiz ha? Ha, 1 yılda qaradım. Ona qızıllar özünki de. Bu murdaqi eski qizillari. Bu negisi Mardan aka qaraqa o'rib to'ka qara qildanma qo'y qilam deb 1 yilda shunday qo'ylar bo'ldi ular. 1 yil aralig'ida. O'ta kuchli yerlardan borib o'zi tandab sotib olib kelib o'shintib qaraqa o'tib ketdi tuğanlar. Negisi murdaqi o'zidan eski qo'ylar shunday jo'm boshqati qizil qo'ylar bo'lchi o'la. Hozir assalomu alaykum. Nasılsınız? Ha. Kimga muxtar nimaga mi? Sizga o'rayim be. Mardan aka, bular qaqdan topib kelsiz? 1 yil aralig'daylar. Aytpaysan mestasini ha? Hem de jalanga çıkarsın da ne kaya Merdan? Sel jalanga çıkar. Şuna aylandırыңызlar, bunday içidik. Kaç tane kan? Arkadaş dursa o şey kaçsın. Tanaka medeyse 1 yil aralığıda şuqa jetkeningdin. Oylar жақсы maşallah zor. Merdan bana buna dost olsun sağlık. Meni tuttur. Молодец, көз тибесин ha? 1 yılda. Sandan sakat koy. Жақсы zor. Öte sonunda 1 yıl aralığında Zaman koydunuz yok. Oylar жақсы. Negisi былтыркы жылы келгенде мындай кызыл көйлөр көргөн элек. Bu yıl эле мына караларды көрүп атабыз оны. Пока сатыққа жоқ. Yok satışta yok. Bollarını alay gelse. Bu özü kelip çıkmaz. O qara qo'y. Ha, maş bolat o. 50 ta? 50. 50 ta. Bolat o köyün aldım benim bak. Az cempen beri otasın beri. Tuğanları tuğanıga cem yok. Jem bere elek men deydi to'g'anlar. Ha. Mardan aka, o qara qo'zga ensab ketayinmi? O qara qo'zga ensab ketayinmi? Ana tuğanlar. Qaramı. Qo'z.
Bundan arkasından garip nasıl mı? Oh! O жылтырақ әкітші ұқсайды да. Жылтырақ әкітші. Мына қозы. Ақ ширақ кеткен енесі. Қочқаларды да тартамыз ба? Үйге барамыз ба? Үйге барамыз ба? Пауза қылып тұрайын болса. Жақсысыз? Мына қозы туғандар. Өзінің жаматта өзара сода болған екен. 100 мыңға алынып тұр. Атасы Арашан. Екі 2025 аяғына толған қозы. Videoga chiqqancha bash qo'yib pulida. Hozir turib qo'y. Mardan aka, nima bilan aytasizmi? Tomoshaga. Satqiliq yo'q. Satqiliq yo'q to'g'ana, nomerlarning keragi yo'q. Hamma baldari endi xudo xolasa yaxshi bo'ladi-da. O'zlari endi har qiling. Qozlarga qisqasi chalsa silashganga buron qilganga nomer aytib qo'yingda. 0990 990 menen 95 95 0002. 0002 to'g'anlar. Qozlardan buron qilamiz deganlar bo'lsa, qo'ylardan satmayman deydi. Mana. Mardan akaning o'zi qagat ketdi. Mardan aka men qarab qo'yim, bir qo'ylarning joniga turib, bir profilingizga qo'ying. Qo'ylarning o'rtasida kirsangizdan bo'laveradi. Mana Mardan aka o'zi to'g'anlar. Tanımaganlar uchun. Bo'ldi. Kanaldan astabay to'g'anlar, kanalga qatılasiz. Bugun Leylek jamoati menen Leylek jamoatini aytganda charvalarni aylanamiz to'g'anlar. Mana. Jaytni ko'rdasizlar to'g'anlar. Maşallah. Qo'ylarning etlarini o'zi ko'ringizlar, o'ta so'nin to'g'anlar. Hozir bo'ljakda ham jo'lan qo'ylar. Chana videoga tortib bersizlar, ko'rgazib ketdi to'g'anlar sizlarga. Jo'lan qo'ylarni. Mana qishning chillasi kireyin deb qoldi. Jaytda chöpni qarangizlar to'g'anlar. Dekabrdan 6-da to'g'anlar. Chöpni qarangizlar, jaytni qarangizlar. Jo'lanning qo'ylarini tatqanmiz. Bir-birdan YouTube'ga chiqaraveramiz to'g'anlar.